风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在让我们来收听精彩的客家音乐创作。Hi, I'm Joseph Lin. It's time for another Hakka song on ICRT. Here's the music of Chiu Shu-chan and a song called Meinong or Nightmare. She used to watch butterflies fly and the fish swim in the river when she was little, but as she grew up, she saw the changes in the environment and thought that this was a nightmare for the environment and created this song. So let's take a listen to Meinong. Kena kêu sesang Một nhìn hết ngày sớm Ngày một hành phá Đại nạn Hiện nay biết Bần bần hết Ya sẽ gai dây chẳng hết Bần bần hết Ya sẽ gai dây chẳng hết Ya ha chú chàng Giao hết bây giờ Một khởi phá Một sáng ngày hộp bạc Vũ yên thế Kheo ngày nào Không công pha Chú tên nhẹ 来自高雄美浓的邱淑蟬，在小时候啊，常常看着蝴蝶在飞，还有在水中游来游去的鱼儿。但长大之后呢，看到环境在变迁，怀疑自己小时候的记忆是不是真的，因此写了这首《Meinong》发梦，好像是环境做了噩梦一样，失去以往的美丽。你听了是不是也很有感触呢？ That does today's Hakka song on ICRT. I'm Joseph Lin. See you next time. 客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.